Nongere ndabahe mwaramutse nikaze mu makuru tubafitiye muri kano gatondo. Umunyarwanda Fulgence Kayishema yahoze ari brigadier wa police mu cahoze ari commune Kivumu mu gihugu c'u Rwanda yarayitavye ubutungane bwa Afrika y'Epfo yagirizwa ubwicanyi bwahitanye abatutsi bari bahungiye muri Ecclesia mu gihe ca genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ibindi kuri no nkuru na Ijoni Mukankusi. Kayishema arashinjwa ibyaha bitanu muri Afrika y'Epfo harimo 2 by'uburiganya. Ibyo bifitanye isano n'inyandiko yatanze asaba ibyangombwa by'impunzi n'ubuhungiro muri Afrika y'Epfo, aho urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha ruvuga ko yatanze ubwene gihugu nk'umurundi kandi ko yakoresheje amazina ataraye. Kayishema ntiyabajijwe niba yemera cyangwa hakana ibyaha mu rukiko rw'i Cape Town rwimuriye urubanza ku itariki ya 2 y'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Ubwo yarasohotse, Kayishema yabajijwe n'umunyamakuru niba hari icyo yifuza kubwira abahuye n'ingaruka za genocide yo mu 1994, asubiza avuga ngo navuga iki, tubabajwe no kumva ibyarimo kuba. Yongeyeho ko nta ruhare na ruto yagize mu gihe cy'ubwicanyi. Nyuma y'imyaka irenga 20 yihishahisha, Fulgence Kayishema yatawe muri yombi kwa gatatu akoresha amazina ataraye. Yafatiwe mu mirima y'imizabibu ahitwa Pearl mu birometero 60 uvuye mu mujyi wa Cape Town. Yihishe ubutabera guhera mu mwaka wa 2001 ubwo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwatangazaga ibyaha aregwa bya genocide ku ruhare yavugwagaho mu isenywa rya Kiliziya Gatolika y'Inyange mu cyahoze ari komine Kivumu, Perefegitura ya Kibuye. Kayishema ni umwe mu bantu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ku rutonde rw'abashakishwa muri porogaramu y'ubutabera bashyiriweho miliyoni 5 z'amadolari uzatanga amakuru yatuma batabwa muri yombi. Kayishema yari afite umwunganira mu mategeko mu rukiko kuri uyu wa gatanu kandi yemeye ko hakoreshwa icyongereza nta musemuzi. Hari abapolisi benshi cyane ku rukiko, abofisiye bari bitwikiriye mu maso bafite imbunda zikomeye, bambaye n'udukoti tudapfumurwa n'amasasu. Kayishema yari yambaye ijaketi y'imvura y'ubururu, ruturuso y'umukara na bote z'umukara. Yari yogoshe umusatsi wose kandi atwaye Bibiliya n'igitabo cy'ubururu, ku gipfuniko cyacyo handitseho amagambo Jesus First, bivuze Yesu mbere na mbere. Kayishema azaguma muri gereza ya Portsmouth mu mujyi wa Cape Town mbere yo gushobora koherezwa mu Rwanda. Mu ntara y'Ibitoke mu Burundi, amakoperative yimba ubutare 17 aheruka guhagarikwa n'abajeje intwaro. Ni ingingo yafashwe inyuma y'urupfu rw'abacukuzi barenga 200 kubera ukutubahiriza amategeko. Ibindi kuri no nkuru na mgenzanje Eloge Wirikaneza. Jacques Ningimana n'umugabo w'imyaka irenga 40 akaba yubatse. Yatakaje umurimo yahorana wo kwimba inzahabu. Uwo mugabo wo muri commune Mabayi avuga ko kadereye ku binzi benshi. Yabwije ujya Amerika ko bamwe mu babuze utuzi bacise ibisuma. Ubu turi mu buzima bubi bwose, usanga abantu bose arufirwa bicaye, ugasanga mu ijoro, mbere hari nabo usanga mu ijoro usanga baja mu mirima y'abandi kuba nta kintu bafise kibafasha, ugasanga ni ibintu bitoroshe gose. Nico gituma uba abantu bose vraiment barafite ikibazo gihambaye, hari nabo usanga bakora ibidakorwa kubera ntaho bacikora. Umutamanseri Mesibo Rurema nawe asanga afise ishirahamwe ryahora ryimba inzahabu ariko byahagaritswe, watewe impungenge nuko mu minsi izabugizi bwa nabi bushobora kwiyongera kubera ubuzima bwazinze bukiyongera ku gashomeri kageramiye abinzi nka bose. Ibintu byarazinze, kiro cy'umuceri kiri ku 600, ibiharage biri ku 5,000, 4,500, ubufu buri ku 2,500. None ayo mafaranga naho nta nahava, yo gituma abantu birara mu mirima y'abantu rero. Aho bushobora uzuye abantu benshi bazobasanga leta ntitukumza dutabaza, leta ngo itwumve izoza gutabara ibiziga byuzuye mu mirima abandi bari mu busho, kuko twebwe nta bindi byatureze kuva kera, kuva dukura, kuva jewe nkura mu myaka maze nakene cyaje gitunza bene igihugu bo muri komine Mabayi uretse ibijanye no butare kwimiza habo. Afatanye babinzi nka Jane Nkeshimana bavuga ko bwafutse umunwa n'atabwanwa bafise. Uwo mukenyezi w'abana 8 yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari kuri site ya Butahana iri mu Zugawe. Inoro bakimba bakija mu ruzi bakareba utunoro nk'abapfasoni twararonka utwo turya, abana bakaronka ico bafungura, ndetse tukiteza imbere mu tundi tuntu tubayabaye. Ariko ubu hagezaho twese turifumbase, hagera kuziko ku mugoroba abana, umugabo akavuga ati semana ntahahe, umugore n'abana ndabinjira mu nzu ngira ijambo. Ndetse ubu novuga ko kubera irasi yabone kubitakiboneka abantu bamaze kuba nk'ubushwiri. Nukuvuga nta kintu dusumisha, isi y'amabayi ntikera, ntaho wobona umwimbu w'ibigori, nta muntu yimbura na kilo 50 y'ibigori. Nukuri banyakubahwa
mujejwe igihugu mujejwe agateka kazina muntu mwotugarukira kuko ibi bibondo byose mubona aha ndetse ubu hasigaye hagera n'igihe nk'umuntu w'umushinga ntahe ubu bambara n'ipantaro isentere zisigaye zibaruka umushinga ntahe azogenda mu ibarabara babona ipantaro irahonye. Kimwe mu bintu amakoperative yarinze asabwa ni ugutanga ikiro cy'inzahabu muri banki nkuru y'igihugu buri mezi 3. Ibi byasabwe na leta y'u Burundi. Eliakim Mpabonimana gifite koperative gikora avuga ko ari injyankuru rye. Nakazi gasaba imitahe nayo iragoye. Je honyene kugira ndonke icyo kiro kinoro bari ba leta yategekanije nagurishije ibintu byinshi kugira ndonke umutahe wo gutangura mugabo ubu ndabona biriko genda bicanga gatoya. Iyunga muri y'abandi baganiriye n'ijwi rya Amerika kemeza ko ubusuma muri kino gihe bwiraye. Ni komine ubusuma burahari nyene bw'inzara nabiba sabamena amazu nabibinjya urumva bisigura ko n'inzara. Rero abantu benshi nabinzi n'abantu bimba inzahabu ariko ntago bakimba ububirwa bose aho kurigara. Umva ni ngombwa ubusuma n'ubundi buzotera bwiyongera bugira bube byinshi kuko atacyo bogaburira abana kubera bahora birirwa mu bigobe ububirirwa bayerera bategeza kwiba usoma uzokwira. Abimvyi basaba leta gutegeka bene amakoperative kubarihira ubwishingizi bategeka bagashaho uburyo butegekanje kugira ngo bakingira abakozi kuko nabo nyene imitahe yabo barayikoresha mugabo ni kubera umunyagihugu muto aba yatanze ubuzima. Mutanteri wa komine Mabayi niko Diamond Habonyimana hanura abafite amakoperative gushira abakozi babo mu mashira hamwe yo kwiziganiriza kugira baramirwe mu bihe by'impanuka. Ni mu gihe abantu barenga 200 bamaze kugwa mu birombe kuva mu kwezi kwa 4 guheze nk'uko ubuyobozi bw'intara bwabitangaje. Ubwa mbere tubahanura ko bashira abakozi babo mu masirase kugira habaye isanganya habeho gukurikirana kuronka ishumbusha. Ariko naho abantu baba bari muri asirase turonga tukababwira yuko iyi imvura iguye ari nyinshi bategezwa kubanza kugirente kuva mu ivyo binoko. Buramatari wa Cibitoke avuga ko abatarikora basa n'abasuma kamenyesha ko abantu bose babwirizwa kwisunga amategeko. Kaheme Bizoza uwo wese abikora rero atisunga amategeko n'umusuma n'umugizi wa nabi. Niyo mpamvu duhamagara abantu bose rero kugirane kuja mu makoperative bakabikora bisunze amategeko. Habonyimana arongoye komine Mabayi yabwije ujya Amerika ko amatagisi ya komine yagabanutse bitewe nuko ibikorwa byo gucukura ubutare byahagaze ku makoperative menshi. Kwategekanya yuko umwimbi umwe umurihisha ibihumbi 7 ku mwaka murumva yuko rudashobora kuza kurihisha nk'abantu bahagaze harabamo rero ikintu kigabanuka mu giga cya komine. Komine Mabayi ni imwe mu zicukurwamwo ubutare bwo mu bwoko bw'inzahabu bwinshi mu gihugu cy'u Burundi. Abimvyi baturuka nka bose muri iyo komine nyene yo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bush'iburengero bw'u Burundi. Inshuro zitari nke abanyagihugu bo mu turere ducurwamwo ubutare butandukanye bagiye bidogera amashirahamwe yo gucukura ubutare ko atabaha imizibukiro ku gihe iruhande y'abakozi batarihirwa ubwishingizi bwo kwivuza. Ibibazo naho bija hejuru ntibikunze kuja muri za sentare kuko ubushikiranganji bujejwe ibidukikije n'ibiro vy'umukuru w'igihugu arivyo bisata bikunze gukemura aya makimbirane. Eroje Burikaneza ijwi rya Amerika. Eroje Burikaneza urakoze kuri iyo nkuru. Abategetsi ba Malawi baraye bagose impunzi 920 ziba ahantu hatandukanye mu ntumbero yo kuzisubiza mu ikambi ya Zaleka ihana urubibe n'umurwa mukuru wa Lilongwe. Ejo ni Mukankusi adufite ibindi kuri no nkuru. Operasiyo yatangiye ku itariki ya 17 y'uku kwezi kwa 5 yaje nyuma y'uko guverinoma ibwiye impunzi zose ko zigomba gusubira mu nkambi ya Zareka bitarenze tariki 15 y'ukwezi kwa 4 cyangwa bakazasubizwayo ku ngufu. Guverinoma yareze impunzi kuva mu nkambi yuzuriranye zitabanje gukurikiza ibisabwa. Iyo operasiyo yo gufata impunzi yatangiriye Lilongwe kandi yageze no mu zindi ntara. Bota ntiyabashije kuvuga igihe iyo operasiyo yanenzwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu izarangirira. Mu kiganiro Patrick Bota yagize ati ntabwo dushobora gutanga igihe bitewe n'uko ari ikibazo cy'umutekano w'igihugu. Yakomeje agira ati tuzakomeza kuzageza igihe tuzanezezwa n'uko abanyamahanga bose bafite stati y'ubuhunzi basubiye mu nkambi ya Zareka. Yashingiraga ku mpunzi zo mu nkambi yo mu ntara ya Doha iri mu birometero 60 uvuye Lilongwe. Icyo gikorwa cyanenzwe n'umuryango w'abibumbye n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikorera mu karere. Valentin Tapsoba umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR mu biro by'akarere mu majyepfo ya Afurika yavuze mu itangazo yashyize ahagaragara kwa 3 agira ati turongera gusaba dukomeje abayobozi kwisubiraho ku cyemezo cyo gusubiza impunzi mu nkambi ya Zareka
kuko mu miterere yayo yamaze kurenza urugero rw'impunzi ishobora kwakira mu buryo bukwiye ikiremwamuntu, hakaba nta rw'inyagamburiro. HCR yavuze ko iyi nkambi yashyiriweho kwakira impunzi zitarenze 12,000 kugeza kuri uyu wa mbere yari icumbikiye impunzi zirenga 50,600. Abenshi n'abaturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Burundi no mu Rwanda. Umuvugizi wa leta ya Malawi, Bota, nubwo yemera ko iyi nkambi yarengeje urugero, yahakanye ko Malawi ihohotera uburenganzira bw'impunzi. Yagize ati, iyo operasiyo tuzayikora twubaha ikiremwamuntu. Yongeyeho ko mu bikorwa byose harimo gusuzuma ibyangombwa by'impunzi n'ibyangombwa byemerera umuntu gutura mu gihugu. Ati, kuba impunzi ni stati, ntabwo ari ibintu bihoraho. Yakomeje agira ati, kuri benshi mu barundanyijwe nta midugararo iri mu bihugu byabo. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ibiganiro vya kino gitondo. Reka tubandanirize ku kiganiro Iwanyu mu ntara, tubasubiriramo. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu Rwanda umuryango urengera uburenganzira bwa muntu CLADO urasaba umujyi wa Kigali kubahiriza amahame y'uburenganzira bw'ibanze bwa muntu mu bikorwa urimo byo kwimura abaturage. Mu kiganiro cyihariye n'ijwi ry'Amerika, umunyamabanga nshingwabikorwa wa CLADO Safari Emmanuel aravuga ko bandikiye umujyi wa Kigali bawubwira ko abaturage badakwiye kwimuka badategujwe kandi badahawe ingurane ikwiye ku mitungo yabo. Ikiganiro yagiranye na mugenzi wacu Asumuta Kaboyi. Icyambere urabona umuntu aratuye afite umuryango, ariko yajya kubyuka mu gitondo agasanga amabwiriza araje n'ubuyobozi bufite imbaraga bati muri mukano no mu manegeka. Muri ubwo buryo abahungabanye, nubwo mu buryo bw'igihagararo butabibona, ariko muri we umubujije ituze n'umutekano. Bakagombye rero icyo dusaba cyane no kugira ngo abantu bajye babatekerezaho, babasange, bababwire ikibazo ko kimeze, bacyakire, noneho baterure igisubizo hamwe. Ariko igisubizo baza bagifite. Ntibatekereza ku burenganzira bw'umwana, umuryango muri rusange bafite, ntibatekereza aho bazimukira. Ntari ikintu kiba cyarateganyijwe kugira ngo ni nko kuvuga uti sohoka ugende utazi naho ujya, mu by'ukuri umuntu nk'uwo nibaza ko wabikora uwo ari we wese byahungabana. Mu biganiro twagiranye n'umujyi wa Kigali baravuga bati icyangombwa uburenganzira bwa mbere ni uburenganzira bwo kubaho. Hari ubundi burenganzira bwa butakubaho nk'uko babivuga? Uburenganzira bwa muntu abashaka kubumenya neza bajya bareba itangazo mpuzamahanga rirengera uburenganzira bwa muntu. Ntabwo uburenganzira bwo kubaho gusa ari bwo bwonyine, hari ukubaho, nibwo burenganzira bunabanza kuko umuntu aravuka akabaho. Yabayeho rero hari ubundi burenganzira bundi. Fate nimba avutse azagira uburenganzira bwo kwiga, nimba avutse azagira uburenganzira bwo kuvuzwa, agira uburenganzira bwo gutuzwa. Ni ukuvuga ngo rero kureba uruhande rumwe gusa ngo ugiye kubaho, ese urabaho uti? Ibyo rero byo tuvuga, bo baravuga bati ibiza biraje nimwimuke. Yego nimwimuke. Ese uriya mwana we wigaga aho hantu, wigaga uba muri icyo gice arajya hehe? Ubwo se ntumubukije uburenganzira bwiwe? Turashaka kugira ngo mbese babanza bicare batekereze ubu burenganzira bw'uriya muryango wose ugiye kwimurwa. Umutungo yararimo ese azongera kuwubona? Nawe uvutswa ntazaba sharje, ntazaba mbese ikintu cy'umutwaro kuri leta mu gihe bazaba bamaze kumuvutsa n'ahantu yarari. Ikindi ni uko ibiza bundi abantu batuye mu manegeka hano muri Kigali igiye kureba ni na benshi, ku buryo hakwiye gushyirwaho ingamba zirambye, atari ukuvuga ngo uyu munsi urafata aka gace mwebwe mu manegeka ni mwimuke abandi bagasigara. Uvuga ngo rero niba abantu benshi batuye mu manegeka hashyirweho gahunda yo gutuza bariya abantu bose muri rusange, nta kuvuga ngo kuko n'abanyarwanda bagomba kwitabwaho mu buryo buri social. Umujyi wa Kigali uravuga uti ntabwo tubasezerera ku muntu, turabaha amafaranga yo gukodesha. Iyo ni intambwe imwe, ariko idakwiye kuza wayitekerejeho. Ngwino uganire n'abantu. Ese kuki banga kuganiriza abantu, noneho bababwire, batekereze, barebe n'ahantu ibyo 30,000 babahereza, barebe niba mu by'ukuri bishobora kubatuza aho handi bagiye. Ese kuguhereza 30,000 ngo nugende urajya hehe? Bari bazi yuko afitemo wenda yaratanze avance y'amezi angahe.
ese uriya we yarabereye mu nzu yaramurimo imyenda ingana gute. Bareba uruhande rumwe ntibatekereza ku ngaruka z'impande zombi. Ibintu bitekerezweho mu buryo bwicuze kandi abantu biganireho, cyane cyane ko amahirwe dufite n'ibyo biza byabaye mu burengerazuba. Yego muri Kigali byari bitarahagera, hari ituze, hari umucyo, ku buryo rero hari hakiri umwanya wo kugira ngo abantu babiganireho, abantu bimuke batuje. Murifuza ko byagenda gute? Twebwe nka Clado turashaka yuko nibura hashyizweho komite y'umujyi y'izo nzego zombi bagakora ibarura, bakabanza bakidantifiya ahantu, bakamenya ahantu hari ayo manegeka, abari mu manegeka ni bande, ni bangahe, noneho turabimurira he, hakorwa inama, hakabaho komite mbese bishinzwe, bakiga ku burenganzira bwa muntu muri rusange, ari uburenganzira ku mutungo bugasobanuka, kuko hari abantu muri abo ngabo bari bahura n'ibyo bibazo, usanga wenda naho bari barahaherewe n'uburenganzira. Ni ukuvuga ngo rero kumubwira ngo niyimuke, ese nyuma yaho bizagenda gute, arimukira hehe, azongera kubaka ubuzima bwe mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo ntihashyirweho uburyo, gahunda, kandi imenyeshwe n'abantu nyine bayimenye, twese tuyigiremo uruhare kugira ngo dufashe muri iyo sensibilisation.